Sombor je prvi grad u Srbiji koji je potpisao Parisku deklaraciju, dokument kojim se potpisnik obavezuje da u svom gradu ubrza napore da se zaustavi epidemija AIDS-a putem čitavog niza aktivnosti. Zbog pandemije koronavirusa u svetu, u Somboru je bilo i prvo online potpisivanje ove deklaracije. U ime grada Sombora deklaraciju je potpisala gradonačelnica Dušanka Golubović. Kao lokalna samouprava bili smo sve vreme ustremljeni ka ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i u tom smislu realizacije Agende 2030, te otuda i ove aktivnosti koje smo preduzeli u saradnji sa Somborskim edukativnim centrom i Timočkim omladinskim centrom svakako značajno doprinose kako ostvarivanju ovih ciljeva na teritoriji naše lokalne samouprave, tako i sprovođenju i daljoj realizaciji naših planova javnog zdravlja. U tom smislu, svakako sa naše strane i do sada, od značaja jeste bilo učešće kako samog saveta, tako i našeg većnika za oblast zdravstva, doktora Dalibora Forgića, koji je i do sada učestvovao i dao značajan doprinos u potpisivanju današnje deklaracije. Potpisivanjem Pariske deklaracije očekujemo pre svega dobru saradnju sa svim onim lokalnim samoupravama koje su to već učinile i u tom smislu podršku našim nastojanjima da i ovakvu vrstu kako preventivnih, tako i drugih programa uspostavimo i na teritoriji naše lokalne samouprave. Potpise na Parisku deklaraciju sa Somborom stavili su i dr. Konstantin Vojceković, predstavnik UNAIDS-a, Andrej Klepikov, izvršni direktor Alijanse za javno zdravlje i Goran Radisavljević, direktor Timočkog omladinskog centra. Ja bih hteo da predstavim projekat koji se bavi održivošću usluga prevencije HIV-a u Srbiji, s obzirom na to da godinama unazad Srbija nije izdvajala novce za preventivne programe i jedna od ideja ovog projekta koji trenutno se sprovodi ne samo u Srbiji, nego u regionu Istočne Evrope i Centralne Azije je da se obezbedi održivost usluga, prevencije i rada sa ključnim populacijama. Ideja u Srbiji je da se nekako uklopi lokalni i nacionalni nivo, jer bez uklapanja lokalnog i nacionalnog nivoa nećemo dobiti ni pravi odgovor. This is very important that for the first time the declaration signed in Serbia. It's important because we are committing to achieve the fast track goals, which are 90-90-90. 90% of all people achieve positive no status. 90% among those who know their status receive ARV treatment, and 90% of those receiving ARV treatment have undetectable viral load. Congratulate the city of Sombor being the first in Serbia to join the Paris Declaration. I'm sure there will be more to follow. Kragujevac je drugi grad u Srbiji koji se priključio gradovima iz celog sveta koji su podržali Parisku deklaraciju i obavezali se da ubrzaju aktivnosti na zaustavljanju epidemije AIDS-a do 2030. godine. Zbog epidemiološke situacije u svetu izazvane koronavirusom, organizovano je online potpisivanje ovog važnog dokumenta. U ime Kragujevca to je učinila doktorka Gordana Damjanović, član Gradskog veća za zdravstvo i socijalna pitanja. Čast i zadovoljstvo mi je da u ime grada Kragujevca zajedno sa direktorom Instituta za javno zdravlje, doktorom Draganom Vasiljevićem, danas svečano u ime grada Kragujevca pristupim potpisivanju Pariske deklaracije i da kažem da je grad Kragujevac kao odgovorna lokalna samouprava, kao univerzitetski grad sa puno mladih i kao lokalna samouprava koja je u prethodnoj dekadi sarađivala sa Global fondom i posvetila i sebe i svoje mlade očuvanju i unapređenju zdravstvenog stanja. U prethodnom periodu usvojila lokalni akcioni plan koji je posvećen javnom zdravlju, a koji se naslanja na veliki strateški dokument, Strategiju održivog razvoja, gde je treći cilj, zdravstvo, i tekako posvećen prevenciji, očuvanju, unapređenju zdravlja mladih kada je reč o HIV, AIDS infekciji i tuberkulozi.
Zaista je čast i zadovoljstvo grad Kragujevac kao 4. makroregionalni centar u Republici Srbiji da bude na ovom polju nakon nekoliko godina podrške i finansijske podrške organizacijama civilnog društva i zvaničnim institucijama od nedavno ponovo predvodnik u borbi protiv HIV/AIDS-a. Parisku deklaraciju su 1. decembra 2014. godine potpisali gradonačelnici iz celog sveta. Zadovoljstvo na opredeljenosti još jednog grada u Srbiji da se priključi globalnom projektu sprečavanja HIV-a i AIDS-a izrazili su i partneri i potpisnici iz inostranstva. Signing Paris Declaration in virtual format with the Zoom, it is an innovation, and it's good that even the current situation is not an obstacle for the city to move forward, to move to the next more advanced level. Thank you so much. Looking forward for our partnership, because the signing of Paris Declaration opens a lot of opportunities for connecting with other cities, with the global movement, with UNAIDS and other international organizations. I am certain that Kragujevac will set a shining example for Serbia, for the entire Balkan region, for the other parts of Southern and Southeastern Europe in progress on HIV response. And again, on behalf of UNAIDS, I would like to assure you that we will stand with you until we all reach our ultimate goal, end the AIDS epidemic by 2030. Thank you very much and hvala. Nakon potpisivanja Pariske deklaracije prisutnima se obratio Andrej Klepikov, direktor Alijanse za javno zdravlje iz Ukrajine, koji je tom prilikom gradovima Kragujevcu i Somboru dodelio nagradu In Your Power. Ova nagrada dodeljuje se u okviru regionalnog projekta SOS kao izraz zahvalnosti zajednice za efikasan i posvećen rad i partnerstvo između države i civilnog sektora. In Your Power je nagrada za zalaganje određenog političara ili zvaničnika na polju borbe protiv epidemije HIV-a i AIDS-a. Cilj ove nagrade je da se uspešne priče promovišu i motivišu druge kako bi se unapredila borba protiv HIV-a i AIDS-a u svojim zajednicama. Potpisivanje Pariske deklaracije projektna je aktivnost u okviru SOS projekta koju u Srbiji realizuje Timočki omladinski centar u partnerstvu sa Asocijacijom Duga iz Šapca, Udruženjem Prevent iz Novog Sada i Udruženjem Jazas iz Beograda, a uz podršku Alijanse za javno zdravlje iz Ukrajine i Globalnog fonda, čiji je cilj održivost servisa ključnih populacija u Srbiji, odnosno populacija pod povećanim rizikom od HIV-a i AIDS-a.